Mu karere ka Gatsibo mu murenge wa Ruhango habereye ibiteye ubwoba byarishije abanyarwanda benshi cyane. Urupfu rw'umwana w'imyaka 18 rwarishije abanyarwanda benshi cyane ku iki gicamunsi ubwo imvura yagwaga ari nyinshi. Inkuba yaje ikubita abana batatu, ubwo inkuba yakubise umwana umwe ikamukura mu gikoni ikamukubita mu muryango, ndetse mu gihe barimo bagerageza kumujyana kwa muganga bamugejeje ku kigo nderabuzima basanga yitabye Imana. Abaturage mu gahinda n'amarira bitewe n'urupfu rw'umwana w'imyaka 15 y'amavuko yapfuye urupfu rubi cyane akubiswe n'inkuba. Saro imvura iguye ninjira mu nzu ngiye guteka, mu kugera imbere y'iziko numva inkuba irakubise mu guhindukira agarutse muri saro kureba sanga yamukuye hamwe muri saro iramuzana imukubita mu muryango imbere y'umuryango. Aba bana batatu inkuba yabakubise, umwe w'imyaka 15 y'amavuko inkuba iza kumukura mu nzu imukubita mu muryango, bari kumujyana kwa muganga ahita haburira ubuzima. Mama wabo avuga uburyo ki byagenze mu ijwi rituje rifite agahinda ndetse n'amarira menshi cyane. Avuga yuko hari mu masaha ya saa 3 za mu gitondo ubwo yararimo ahinga, abana baza kumubwira yuko bashonje, arangije arahingura. Mu gihe ageze mu rugo, dore ko n'imvura yari irimo igwa ariko atari nyinshi cyane, mu kugera mu rugo nibwo imvura yahise igwa ari nyinshi. Mu gihe yari amaze guteka ibijumba abikuyeho abiteruyeho agiye gushyushya imboga kugira ngo barye, nibwo yinjiraga mu gikoni. Agarutse muri saro azasanga inkuba imaze gukubita abana batatu, umwe ahita haburira ubuzima. Avuga ukuntu byagenze, yarari mu gikoni arimo ashyushya yumva inkuba irakubise, amabere atangira kwikora atosa, ahita aza muri saro yihuse. Nibwo yaza asanga umwe arambaraye mu muryango, agerageza guhamagara inshuti n'abavandimwe n'inzego z'ubuyobozi. Ubwo inzego z'ubuyobozi zahageraga zahise zimutabarira ku gihe, ubwo imbangukiragutabara yari irimo imujyana kwa muganga. Bamugejeje kwa muganga nibwo bamupimye basanga yapfuye, nibwo nyina yahise ajya muri koma, ari mu gahinda n'amarira. Abaturage bavuga yuko ibingibi nabo byabarishije kandi bikabangamira. Bavuga yuko uyu mwana wapfuye ari inyangamugayo kandi uyu mwana yari afite ubwenge bwinshi, yarageze mu mwaka wa 3 w'amashuri abanza, dore ko uyu mwana mu gihembwe cya mbere yabaye uwa kabiri, yari intyoza, yari indakemwa, dore yuko n'abarimu bamwigisha babihamya. Bavuga yuko uyu mwana arakora nagakorwaho, bavuga yuko uyu mwana ari umuhanga, ibisubizo byananiye abandi banyeshuri byose arabisubiza. Ubwenge yari afite ni intangarugero. Abanyeshuri bigana ubwo baje ku kiriyo bari mu gahinda n'amarira. Byagenze bite muri makeya? Ibi bintu rero birasa nkaho nanjye byabaye ntahari, ariko ngeze hano nsanga ndebye umwana wa nyakwigendera uri mu gahinda n'amarira, dore ko bavuga yuko uyu mwana avuye mu rugo mu masaha ashira saa 10 z'umugoroba. Bamubaza aho agiye, avuga yuko agiye gukina umupira n'abandi bana. Uyu mwana nibwo yaje kugaragara uno munsi ku itariki zisanga 26 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2026 yapfuye, dore yuko abamwishe bamuzanye bakamunaga hano munsi y'umuhanda, ndetse abangaba bamwishe hari abaturage bababonye. Mu kubabona abaturage batanga amakuru, bano bagabo bahita bafatwa, bahita batabwa muri yombi. Ishami ry'ubugenzacyaha bwo ryari rihari rikora iperereza ndetse nakora igenzura. Umuryango wa nyakwigendera bawubajije nimba uyu mwana hari izindi ndwara yari afite. Umuryango wa nyakwigendera uvuga yuko uyu mwana nta ndwara n'imwe yari afite. Uyu mwana yigaga mu mwaka wa 2 w'amashuri abanza. Mu karere ka Rubavu mu murenge wa Byahi habereye amahano akomeye cyane. Umwana w'imyaka 10 y'amavuko yafashwe ku ngufu n'abagabo 5. Uyu mwana ahita haburira ubuzima. Ubugenzacyaha bwo bwataye muri yombi aba bagabo bakurikiranwe icyaha cyo kwica umwana w'imyaka 10, ubwo uyu mwana bamusambanyije paka ashijemo umwuka. Ibisubizo byo kwa muganga ubwo bamujyanye kumupima basanze uyu mwana yaje guherwa umwuka, ndetse basanga yacitse n'ibisebe mu myanya yiwe y'ibanga. Nibwo rero bahise bashingira bavuga yuko uyu mwana bamusambanyije paka ashijemo umwuka, dore yuko ibi byarishije abaturage benshi cyane. Abandi batangira kwifata ku munwa, n'agahinda n'amarira. Iyi nkuru natwe nk'abanyamakuru ubwo twahageraga kugira ngo tuyifate twabanje kurira, turangije twifata ku munwa, ariko kubera ko turi abagabo kandi dukwiye gukora igikwiye kandi dukwiye gufata amakuru, ntago twari kuza iyi nkuru tutayifashe. Nibwo twafashe umwanzuro wo gufata iyi nkuru, ariko ubugenza
ubugenzacyaha RIB, ndavuga RIB na polisi, batubuza gufata amashusho cyangwa gufata amavideo kugira ngo tuyereke abanyarwanda. Bavuga yuko kwereka amavideo nk'aya ngaya abanyarwanda bibatera ubwoba. Rero nibwo amavideo twanze kuyafata, ariko tubasha kurikodinga kugira ngo muze kubyumva, nk'uko abaturage batanga ubuhamya mu ijwi rituje, mu ijwi ribabaje, mu ijwi ry'agahinda. Bavuga yuko uyu mwana, nuko nyina yanze kubivuga, uyu mwana yari ikirara. Mu masaha ashyira saa 10 z'umugoroba bigeze kumwirukankana, yari yibye avoka ku muhanda, kumwirukankana baza kumubura. Nibwo uyu mwana yaje kuza mu rugo, ngo aza kuva mu rugo, none haje kumvikana inkuru yuko yitabye Imana. Nuko mama we yanze kubivuga yuko uyu mwana yigize ikirara kandi nta kintu abuze. Uyu mwana akaba yageze mu mwaka wa 4 wisumbuye, ariko kubera uburara ntago yiga neza. Ni mu gihe ibi ngibi ubugenzacyaha butabyitayeho, ahubwo bakoze iperereza kuri bano bagabo bishe uno mwana, bakaba batawe muri yombi kugeza izi saha. Reka amakuru yacu tube tuhasubikiye hano. Amakuru nakagaruka, nimerwa bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, ibuka gukora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda. Nge mwumvaga kuno umuyoboro, nitwa Kidasamura, urw'inkuru rwato bakora rugakonkoma.